Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka reka ngusabe dore ko turi muri iri joro, hari abari mu gitondo ndetse hari n'abatararyama. Biraza kuba bigenda biterwa n'ingengabihe yaho uri budukurikire uherereye. Nyaboneka namakuru ku by'umutekano, politike na diplomasi, aho tugiye kuba tugenda tugaruka mu karere k'ibiyaga bigari ndetse tukaba turajya no mu karere ko hagati, cyane cyane ku ntambara ya Iran ndetse na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kuba igenda ifata umurego. Nyuma y'intambara ziri kuba, igihugu cy'u Rwanda cyamaze kuba kigenda gihura n'ingaruka zikomeye cyane zatangiye kuba zigenda zigera ku baturarwanda bose muri rusange. Izo ngaruka ni izihe? Turaza kuba tugenda tuzigarukaho mu kiganiro cyacu. Ndaza kuva ahangaha nyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari kuvugwa abasirikare bagera ku 100 barimo na majoro umwe ndetse na generali umwe, bivuga ko baje kuba bagenda batoroka igihugu cy'u Burundi berekeza mu nkambi hano mu gihugu cya Tanzania. Ese nibyo byagenze gute? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ni nako ndibuze kuba ngaruka ku mwuka mubi uri kuvugwa hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ababiligi. Ariko Ababiligi bakabigendamo gakeya cyane bitewe nuko bafitanye isano n'igihugu cy'u Burundi. Ibi byaturutse, uyu mwuka mubi watewe n'iki? Byose nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Ndaza guhita nihuta cyane kandi ku kibuga cy'imirwano maginga yangaya kofamu. Ubu uduce turi buze kuba tugenda tugarukaho hano muri Kivu y'Amajyaruguru hibasiwe imirwano ikomeye cyane. Nyaboneka umutwe wa MA23 ukaba wamaze kuba ugenda utsindwa muri utu duce. Nivuga ngo utsindwa, nibyo ndagenda nguha proof, ndagenda nanaguha amakuru nido byose nkwinjizemo uko urugamba rwagenze ku uyu munsi, yaba hano muri za Karemi aho ndi buve ahangaha kandi mitanerekeza mu bice byo mu misozi y'umuremure imurenge ku Ndonda. Aho ngaho hose hiri urugamba rw'injyana muntu hano ku Ndonda. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabashije kuba zigenda azikubita abarwanyi b'umutwe wa MA23 karahava. Ariko nanone abarwanyi b'umutwe wa MA23 hakaba hari utundi duce baje kuba bagenda bavamo. Ariko andi makuru meza hari akaba ngo bagiye gutega mbushi abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari kuba bagenda bafasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abawazarendo. Byose turaza kuba tugenda tubibanamo gatanu kuri gatanu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kuba zigenda zitsinda icy'umutwe Iran. Ni nyuma yaho Iran ije gutangaza yuko hari indege yabo bari baje kuba bagenda bahanura cyane dore ko Iran yari yaje kubigenda ishyiraho ibihumbi bigera kuri 60 by'amadolari. Ngira ngo uyabariye mu manyarwanda wasanga ari nka miliyoni, we nibura biri nko muri miliyoni 80, kubera ko ibihumbi 60 by'idolari ni amafaranga menshi cyane, ubwo yaba ari muri miliyoni 80 z'amanyarwanda. Aya rero bakaba bari bayashyiriyeho iki? Byose nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo. Nyaboneka rero reka ngusabe, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, handira like dore ko ariyo y'ingenzi cyane ko Google igenda iduha recommendation, unakande subscribe ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu. Nanagutegurira yuko mu minsi ishira turaza kuba tugenda tugaragara mu buryo bw'amashusho. Natinze rero, nyuma y'ibikomeje kuba bigenda bivugwa cyane hano ku kibuga cy'imirwano, reka mbariho bitana nahera cyane hano mu misozi miremire y'imurenge hano ku Ndondo.
Ikundondo hanga FARDC n'ingabo z'abarundi mu bikorwa bikomeye cyane zari zihanganyemo n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo za coalition ya FARDC. Ni imirwano ikomeye cyane rero yaje gusiga abaturage bavuye mu byabo ndetse abandi baza kuba bagenda bakomerekera muri iyi mirwano. Ni imirwano umutwe w'inyeshyamba za MA23 bitabashije kuba bigenda biborohera cyane. Maginga yangaya mu gace bita Birika Kasumbu hasigaye hari gukotororwa n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ndetse ni coalition ya FARDC iri guhangana cyane cyane n'ubutegetsi bwa MA23 muri aka gace. Amakuru ahari akaba yemeza yuko hano muri Birika ndetse na Kasambu na Kasambu ari hamwe mu duce twabereyemo imirwano ikomeye cyane. Utu duce bakaba babashije kuba bagenda batwirukanamo izi ngabo z'umutwe w'inyeshyamba wa MA23 nyuma y'ibitero bikomeye cyane, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba muri aka gace. Ibi bikaba byaje kuba bigenda binatuma abaturage benshi muri aka gace bagenda barushaho kuba bagenda bahunga iyi mirwano bitewe nuko yari imirwano ikomeye cyane kandi yari imirwano abaturage bazaga kumvamo ibiturika biremereye cyane. Umutwe wa MA23 byumvikane yuko waje kubugenda wamburwa kano gace ka Biriba ndetse n'agace ka Kasambura hagumeje kuba hagenda akotororwa n'abasirikare baba Wazalendo. Mu yindi misozi nk'umusozi wa Sange MA23 yarwanye na Wazalendo kuko bari bamaze kuba beshi cyane muri aka gace nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Ariko nyamuneka hano kundondo ibintu byaho ntago byaje kuba bigenda byorohera abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za MA23. Kundondo uzamuka ujya kumurambya na za Bijombo, FARDC yakubise MA23 bikomeye cyane aho baraye abarwanyi ba Wazalendo baraye kwa Nzamwita. Ngira ngo abazi muri ibi bice kwa Nzamwita barahazi kuko ni hamwe mu duce turi strategy, kubera ko hano mu Kundondo uzamuka ku Murambya ndetse na za Bijombo ni tumwe mu duce umuntu wese uri hano kwa Nzamwita kuba yabasha kuba yagenda adukavaringa kandi no kuba yagenda yirinda ibitero byaba ibya drone n'ibindi byose byoroheye cyane. Iyi rero ikaba ari imwe mu mpamvu aba Wazalendo babashije kuba bagenda bakuramo MA23 baza guhita bagenda bahashinga ibirindiro, aho ibi birindiro maginga yangaya birimo aba Wazalendo. Ni mu gihe hari strategy barwana ku rugamba baje kuba bagenda bakoresha cyane cyane ku ruhande rwa FARDC bikiri kwibazwa impamvu baje kuba bagenda bakoresha iyi strategy. FARDC yahise ikora riyoge bakimara gutsinda abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za MA23 bahita bajya ahantu bita Kabunamba, basubiye inyuma bajya no gufungira na Runimba. Iyi Kabunamba na Runimba bafite amakuru icyo bita surveillance yabo cyangwa se lake party, baje kuba bagenda bamenya ko umutwe w'inyeshyamba za MA23 ngo zamaze kugenda ziharekinga kandi zifite gahunda yuko zishobora kuhashinga defense cyangwa se ibirindiro byazagenda bibafasha kuba bagenda bigarurira utu duce. Ariko rero ngo ikaba ari imwe mu mpamvu zo kujya kuba bagenda bahategerereza aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23 kugira ngo nibabasha kuba bagenda bagera ahangaha bazahite ngo bahura n'uruva gusenya nk'uko byaje kuba bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane n'imboni yacu iri kuvuga ko abari ahangaha. Andi makuru kandi akaba yemeza yuko aba barwanyi bose ko bakabaye baje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya cyane cyane ku ruhande
rw'inyeshyamba za M23 ndetse n'abambari bazo. Ni mu gihe kandi muri Kivu ya ruguru muri Karehe Wazalendo baraye muri Nyamugari, Mwami Wijwi, Bishaka, Tibomboro ndetse na Gitinyiro, aho ibi bice byose babashije kuba bagenda babyambura abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu rugamba rwiriwe uyu munsi rwabaye imbere y'aho benshi bakomeje kuba bagenda bayoberwa icyabaye kidasanzwe, kubera ko ni urugamba muri ibi bino bice byaha muri Kivu ya ruguru muri Karehe bije gusiga nyaboneka umutwe wa M23 ubashije kuba ugenda utsindwa. Mu minsi yashize uyu mutwe twakunze kuba tugenda tugaruka ku iterambere wagendaga ugaragaza mu buryo wagendaga ufata ibice bigiye bitandukanye. Ku uyu munsi ndetse no kuva ku munsi w'ejo navuga yuko rwose nyaboneka uyu mutwe ntibyawuhiriye, kuko aba barwanyi bawuteye ubona ko bafite imbaraga zidasanzwe kandi babashije kuba bagenda bazonga uyu mutwe mu bitero bikomeye cyane byagiye biba kuva ku munsi w'ejo hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero kandi byagendaga bituma hibasirwa cyane cyane zimwe muri defense z'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ni naho kandi ngarutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nyuma y'intambara zugarije isi muri rusange cyatangiye kuba kigenda kigerwaho ingaruka n'izi ntambara, yaba intambara zo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'izo muri kano karere k'ibiyaga bigari nyaboneka, dore ko murabizi ko igihugu cy'u Rwanda cyarakomatinyirijwe ibihano byabaye ibihano kubera intambara iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyaboneka reka nitse cyane kuri ibi noneho byaje kuba bigenda biba hano mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho igihugu cya Ukraine ndetse ni nyuma yaho igihugu cya Iran ndetse na USA ndetse na Israel bije kuba bigenda bitangiza imirwano iri kuba imaze hafi ukwezi kurenga, yaguyemo abantu benshi, ibintu byinshi byarakomeretse ndetse abaturage benshi barapfuye, abandi barahunga muri ibihugu nka Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Ibi rero bikaba byagize ingaruka zikomeye cyane ku isi muri rusange ndetse na hano mu Rwanda. Ibi bikaba byatumye peteroli hano mu gihugu cy'u Rwanda izamuka ku kigero kiri cyane nk'uko tugiye kuba tugenda tubivugaho. Urwego ngenza mikorere mu Rwanda rura rwatangaje ibiciro bishya bikomoka kuri peteroli, aho litiro ya risasi yageze ku bihumbi 2,303 y'amafaranga y'u Rwanda, aho yiyongereyeho nibura amafaranga 318 y'u Rwanda, mu gihe litiro ya mazutu yageze ku 2,205. Bivuze ko iyo yiyongereyeho amafaranga 257, ngira ngo murumva yuko nyaboneka ibintu byacitse ahangaha ku isi muri rusange. Usibye n'u Rwanda ko nahoze ndeba na za Amerika, mu Bufaransa igitoro rwose cyabaye igitoro. Urumva ko hano mu gihugu cy'u Rwanda nimba esase abantu benshi bakunze gukoresha, turaza kuba tugenda tubigarukaho n'inama leta igenda igira abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaherukaga guhindurwa ku itariki ya 4 Werurwe umwaka wa 2026, aho litiro ya esase yari iri ku 1,989 mu mafaranga y'u Rwanda, mu gihe y'amazutu yari yageze ku 1,948 ku mafaranga y'u Rwanda. Itangazo ryashyizwe hanze ku itariki ya 3 Mata umwaka wa 2026, iri rikaba rigaragaza ko kuva tariki ya 6 Mata saa 12 za mu gitondo hazatangira gukurikizwa ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli. Litiro Abanyarwanda barasabwa guteganya
guteganya neza ingendo zabo, gukoresha imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Rura yatangaje ko impinduka z'ibiciro zatumye banavugurura igiciro fatizo cy'ingendo mu bwikorezi rusange. Mu mujyi wa Kigali umugenzi azajya yishyura amafaranga 59.28 ku kilometero, mu gihe abajya mu ntara umugenzi azaza yishyura amafaranga 41.58 ku mafaranga y'u Rwanda kuri buri kilometero. Kugeza ku itariki ya 3 Mata umwaka wa 2023 igiciro cy'akagunguru ka risasi idatunganyije ku isoko mpuzamahanga cyari kigeze ku madolari 112.4 by'idolari. Intambara ya Amerika na Israeli na Iran imaze ukwezi itangiye yafunze umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikorerwa ku isi dutuye. Iran kandi kabivuga ko ariyo ifite uburenganzira bwo kugenzura Hormuz ndetse yanashyize imbunda za misile, drone n'izindi ntwaro ku buryo ariyo igena ubutwaro bushobora gutambuka nubwo ikumira. Minisitiri w'intebe Dr Justin Sengiyumva ku itariki ya 3 Mata 2026 yabwiye abanyamakuru ko iki kibazo kiri kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati kiriya kibazo kiri kugira ingaruka mu buhahirane mpuzamahanga cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi, bikaba byaramaze kugira ingaruka zigaragarira ku biciro ku isoko mpuzamahanga cyane cyane ku giciro by'ibikomoka kuri peteroli na gaze. Uyu minisitiri yasobanuye ko u Rwanda iyi ntambara iri kugira ingaruka ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze gufungwa zirimo nk'iyoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uburyo bwa kabiri ni ubujyanye n'ibyo rutumiza mu mahanga, aho ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga bityo mu Rwanda bitaraba byari byazamuka. Yagize ati izo ni ingaruka turi kubona zishobora kuba ku bukungu bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, aho biteganya ko bizava kuri 3.3% bikamanuka bikagera kuri 2.7. Bizagira ingaruka rero kandi ku bwiyongere bw'ibiciro ku isoko mu Rwanda. Bisobanuye ko bizagira ingaruka hafi kuri buri munyarwanda wese. Tugomba kwitegura rero ariko tudakangaranye. Rura yahamije ko ibiciro bishya bishyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'impinduka zigenda ziyongera ku rwego rw'isi, nk'uko leta y'u Rwanda yaje kuba igenda ibitangaza. Nyuma y'ibi ngibi rero abantu benshi bakaba bakomeje kuba bagenda bibaza amaherezo yabyo, nk'uko biraza kuba bikomeza kuba bigenda bigaragarira abantu muri rusange ndetse n'isi muri rusange. Mvuye ahangaha rero reka mpite nihuta cyane nerekeze n'ubundi kuri bombori iri kuvugwa hagati y'ingabo ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Neva ndetse n'umunywanyi wiwe nshuti magara Perezida Felix Tshisekedi n'Ababiligi. Ku itariki ya 1 z'uku kwezi nibwo mu gihugu cy'u Burundi habaye guturika gukomeye cyane. Uku guturika gukomeye cyane kwaje kugenda guhiramo drone na bimwe mu bibombe byari biri ahangaha muri kapu cyangwa se mu madifesi yaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba byaraje kuba byenda byangirikiramo
intwaro z'u Burundi zaba iz'ubwirinzi ndetse na zimwe muri drone z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari bugere kuba zifasha iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'umutwe wa M23. Ibi rero basanga ngo kwihanganira iki gihombo bigoranye cyane, ariko ngo Ababiligi bakaba bavuga ati tuzabafasha buri kimwe cyose mubashe kuba mwagenda mwumvikana. Ibi bigahita bihura nuko izi cyangwa se izi ngamba izi bikoresho byose byabashije kuba bigenda bihira ahangaha, bimwe byaturukaga mu gihugu cy'Ububiligi biza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru Irani iri guhiga hasi hejuru abasirikare ba Amerika. Ngira ngo magingo aya ngaya tunyarukiye ku kinyamakuru bita Reuters cyagendaga kivuga yuko igisirikare cya Irani cyariho kigenda gihiga abasirikare b'abapiloti babiri b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje ko bagenda bagwa mu ndege yaje kuba igenda iraswa n'igisirikare cya Irani. Abangaba ntago bakibonetse cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Irani, dore ko Irani yari yashyiriyeho amafaranga 60,000 abaturage bashobora kuba babasha kuba bagenda babona abapiloti ba Irani kugira ngo bagende ngo babatanga, uwari bumubone nyine akabasha kuba yagenda mutanga. Byari biteganyijwe ko ari buhabwe 60,000 by'amafaranga y'amanyamerika, ariko Amerika na Donald Trump ndetse n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cyamaze kuba kigenda gitangaza yuko byihuse cyane cyahise kibona aba basirikare b'igisirikare cya Amerika bari baje kuba bagenda bava muri izi ndege ubwo Irani yari imaze kuba igenda irasa izi ndege bari batwaye z'intambara cyane cyane muri aka gace. Reka ngushimire, nyaboneka mboneyeho kugenda nkwifuriza kugenda ugira ijoro ryiza.